Tago James wa home maingi. Yes. Oro tago Su. Susana. Susani. Yes. Never Su. Wakameme kayo kamwige muthenya wa Thursday. Old school Thursday. JKA Messiah. Kama kawaida kama dawa JKA iko wima. Jewadi mwendwa kunana newa bweria. Kotire ondosu. Kai. Kotire ondosu. Ah, yes. Na ibele tuwaka Kwigangara jatago bodi chega thaya Dennis. Itago section goni watho ita good afternoon. Last day tariki 23 mweri wa November mwaka wa 2023. Oh yes. Mwaka unakibia bado. Unakibia unaelekea tamati. Riwe watigia thiko cigana. Watigia wiki. Oh next Thursday ni end month. Ajo. Mwaka akiri mweri 23. Yes, that day is the end month. Yes. All right. Thursday is the end month. Negwa. Friday next week ni mweri. Yeo. Mweri nga. Mweri mwa December. Yes. Kwa dwa musara niwega mumenye mutikari hiru hau. Ni mukarugirerio Wednesday wegi. Yes. Thank you for the Team Shanja Moka. Oh yes, that was quite a lovely program. Umana njori wako thi. Mary Lincoln. What a story. Yes. Nimedhanga gasipo. Wega. That was quite a story. Yale watu wamepitia huku nje kabla wapige juli sage. Yes, it's good to hear these stories. Yani nema alikana Mary Lincoln ni atuhuragira matumbe hari agikomba twina kamande. Kiare gitonga gitu. Gitongathire hau. Matumbe raji. Yes. That's quite a story. Fantastic. Yani dear. Honestacy. From Merere. Yamuri na dwara so ayanu so jia dwara. Dwara ni cihanana na kaba ya thimu. Komasi. Rero mundu ekiandora icio anyita thimu gwa nyitete. Atashire ocione. You should know people. And their means. Oh yes. In mind. John D Show. Retagwo besha. Aya. Ni akimenereirie besha muno rwimbo-ini ruru. Ni besha kumenereiria besha ni ciathirire. Rĩu thikũ ici andũ cimenagĩrĩria. Acha uthi mũndũ ũgĩa besha nĩ njũru mũno. Acha mato mainge. Kini ngatũ bangi ya medani. Muno. Muno. Yes. Thaa kenda na ndagĩka ĩmwe gwa kameme kayo ka mũingĩ Kwigangara. Oh yes. Dano wainaine haha na mohoro ma thaa kenda. Hiari. Ambia tuthomere mohoro tucokererie na besha makĩria haha pay bill ya 9155. Account kameme. Kadirangu. Kenda na ndagĩka 26 gwa kameme kayo ka mũingĩ Kwigangara njĩtagwo board chair Gathaya Dennis. Section goni watho ita. Ngĩo nĩ gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Ndũmĩrĩri ũgatwandĩkĩra kũhĩtũkĩra SMS ya 20014. Yes. Kameme FM official na mũtambo wa Facebook. Asante sana Boni wa Brimac Electricals Nyama Kema. Yes. Wako wima. Thank you very much Jesse Silver Miss Garage. Wonderful. Wima sana. Samiwa kuma thogoto bera hilo arauga mũrega thuria rũgongo. Turega. Rũgongo no mwako ugucie kũgeithĩka. Mũrega turega. Ando watu tulia heo. That was just rude and arrogant to by some uncle.
Gimo wa Monica akadibangisa sema ko wima sana ndona mundu witagwo Njuguna wa Luthuli engineer Tashu wa Naivasha kule Nakuru City na muthuri witagwo Ndongo wa Montana Resort Naivasha. Thank you Irene Wawesh na Kush wa Zuma, thank you so much. Game wima zaidi tashike sharo kilimwela wima sana munga Anthony akwaidia muno daga ideka yes Alvan Kenywa yakogaithia mena gavana Mwangi wa Iria munento amugaithia munene ucio mugaithia mena arwogorwa gwaitu munene ithi na twauga ayeithio na yeithie kana report na geithie Laila Akupa Seeds, how are you? Mwaura wa upendo kule Nakuru City. Meridia nyingi matrona hasia the KCP results. Yes. Results ya kigeranio ya KCP. Yes. Ya 2023 ne ile radio ne Waziri Mashogu. Yes. Na ando no maragi na mbere gusheka. Wega no kumenya cio the nicitu. Kiria magia nekio kiao. Na maisha itaendelea vile inafaa. Oh yes. Mundu ararora result na SMS ya 40054. 40054. Lakira index number ya muruto. Yes. 40054. Yes. Ore ando marakiuga ina delay ndiracokia no ndeciria ni undu wa traffic. It's expected to thaicero ni maramigeria mari aingi. Koguo ngeria murio uguo ri itakuja tu. Yes, I know there is an urgency ya ukimenya. Yeni no bora twabe twiri ali twothe congratulations mundu wothe wina results mundu wothe wekie na results congratulations jigure Waziri Mashogu something very I was really impressed na we aria mara miro weka kiganio ndo waitumia understandable itigainere they have that chance to do a special exam at the beginning of the year. Yes, wina lutotagiri keda na kindu ni undu wagitumike mweka na kienge mara miro ni gweka igeranio ni meguthondekerwo kigeranio mweri wa January. Yes. I think that's a fast and it is it's good. It's good hadu aoke metere ria ningi mwakongi. It maybe the reasons were understandable. Yani asante. Congratulations arutu othe aria marekire KCP 2023 and it is a historical class. Actually warutu wa mwisho gweka KCP. Yes. You are a special class and that will go down in history. Yes. Kirathi kia mwisho gya KCP. Yes. Marekire 2023. Yeni. Congratulations. Na no makoro mwisho gweka KCSE. Yes. It's a special class. A historically special class. Yeni. Yes. Na rutu wa KPC ona kiono kiumeiri I think so. Kiune bado. Ndio hao watagoja. Watagoja kidogo. Ile ilikuwa agent ni ya KSP ni odoa gukifanga ni odoa form 1 absolutely yes. Transition. Oh yes. Kipsa watagoja. Ngoja kidogo. Ngoja tena unajua wale waku wamefika kwa kupaswa mpaka tohala. Yes. Bara uhatiri. Murato wake fafa aori. Agiokire murefiri. No mwaka agiokie na nyama ya githaka. Matoya hitaga. Pocha. Huyo ni Mogwemi. Ya dio yera ugatiriri muthea wake ndari amenyua no he muthuri wa kwa warevaga kwa iheci yake vivi ndege riu kwihindi njathi oririe muthea wake arega kumakua vivi ndege niki agunirwo ni iheni ni arauga atiriri ndio muthea kundite kindu ri ndio riu aigua agita mami wanyu maritwa tandari na wani. No, you are right. Sweetheart. Ngwende uiru waku. My black beauty. Tago sweet dimine. Oshageto babashko John de medio. Kogo ine ya waka waka.
And this one is from way back. Ona mugambo ucio wa John D hauri. He sounds very young. Very young. Oh yeah. Ona muhurire. Sweet minne. Papa. Dia video ya wanyonagia mekiria mena wateira kuria wajirie ni Kiambu Social Hall mahua meo maigagirwo mutu wateira me amarutire negetha gutha kone gwa kabebe kayo ka muige tukigangara njatagwo board chair Gathai Dennis Isakiani koni watho ita ai komie na ndagika imwe kuna muthoni wa digital awaja ake dano wainaina he's on standby with the news Mwanzo this is a dismissal song wera koja bori naroa umagare Reboro wa Joseph Kariuki wa Kiarutara Mwanzo wakameme kayuka muige tukigangara Isakiani koni watho ita board chair Gathai Dennis thaa 10:30 good evening Thursday tariki 23 mweri wa Novemba mwaka wa 2023 ngio nego tuthikiriria na ugatwandikira ndumiriri haria hothe uri asante tukira Kameme FM official in our Facebook mazana Yongozi msikiria paparazzi amekusalimia sana imezalamika ona Samuel Kigambe kuria garari gari muru Joska Kamuru Kamuru ke Nairobi Joska Machako tone ukiraro ni ukuringa ruiro wa nigetha ume Joska uthi Kantafu uthi Tara no ta uko hau mbere uthie Mala ucoke uthie Comarox Kantafu Kantafu mbere ya koma Kantafu thutha koma ibere haria koma ni haria heciraini ucoke uthie Tara ucoke uthie teriu Kagundo no njiro iyo uru wakinya Tara uthiururuke kuma Tara guthie Kagundo ni hakuhi about 4 kilometers mweze ajandwa akundu kou auma Kagundo nirio guthie kundu gwitagwo nungu Lunguni kana ni metaboni ni mwana oyo no auma Kagundo riu uthie straight ni uguthie metaboni metaboni hajira ningi ugia bata na ucoke Machaku no wabata kuria Mua Hills Mua kuria kwa Zongo no njira iyo kundu wale mwe kumbaga kwenda no ni muno ni muthakai ni muthaka kwanja ru mwana wata na Kagundo ri weko utika bari areta guikamba gutikumu muno ni kugiaga irio na gukire kahua taru kwa kuria birivo rutete mutumia ri gukire kahua ni muno muthaka wima sana kidete Rodero wa Musaimo Billy Young Stars Shaiwa 14 the famous Shaiwa 14 is our community song I tell you tari ruru mugathiri gathiri ruru mutongoria rigi njiri ruru no amenyane na ruo wega to nake ni murwimbo na no nie nake ikinya ni ari ui wega biu pete wendo na riu jogu ni araitheria ruru komine mwe na ndagika imwe itukafunge sasa ruru mtoto wa wendo turwandikia siri wa Joseph Kamaro jogu hana mohoro see you tomorrow see homoka is loading see you